kući ići. Ja kući ne smijem ići vaki. Ne smijem ja kući ići. Može usmeđeno. Znači, ne bi to. Daj kačke, ne moće pokriti kački. Ne može, ba daj, ja dofarbam kosu. Nemoj se zove. Kako sad je niže? Prirodno boljšo si mora dofarbam. Stav kački sa. Sad mora vaki cura hodat. Dođe jednom sa istoka bogat šejik. Jebote, jutro, kako su sad dali tamo? Ajde lijepo. Cura, imaš li crnu? Imam, sad ćemo da srediti. Ne možeš se farbati. Evo Znaš da ovako, ću slušaj, hvala. Miki i Enis su me navratila, sad ću to ja srediti. Daj do danas sad, a sutra ću dodaj mi prefarbaš u crno. Gdje ćeš takim... A haram je farbat su crno. A haram je u crno. Nima veze u crno. Kiseli, A, to je 5 minuta da te ofarba u crno, sjedi tu, začas će to završiti. neću, što si me jebo, Miki, gled. Pa ne mreš sad u crno, sad će mi se narod smija još gore. Nećemo se... Kako?